Pozdrav svima, nadam se da ste zdravi. Moje ime je Anđela Vasilijević i ove godine sam uspešno upisala Queen Mary Univerzitet u Londonu, a program za koji sam se opredelila je mašinski inženjering. Još od kako sam pre 3 godine bila na školi engleskog jezika u Cambridgeu, zavolela sam Veliku Britaniju, što zbog njene kraljevske porodice, bogate istorije i izvanredne arhitekture. Ali pri odabiru zemlje u kojoj ću studirati, prvi kriterij je bio definitivno kvalitet studija i studijskih programa. Daljim istraživanjem shvatila sam da je Engleska zemlja sa najboljim svetskim i liderskim univerzitetima i fakultetima. A za Queen Mary Univerzitet sam se odlučila iz više razloga. Prvi je bio taj što se Queen Mary Univerzitet nalazio u gotovo 100 najboljih svetskih univerziteta na različitim rang listama. Odluci su doprineli takođe i lokacija univerziteta koja predstavlja širi centar Londona, takođe mogućnost smeštaja u okviru kampusa i veliki broj međunarodnih i internacionalnih studenta. INO edukacija je bila tu od početka samog aplikacionog procesa. Oni su mi pomogli pri konačnoj odluci odabira fakulteta kom ću studirati, takođe i pri otvaranju profila na UCAS platformi. Pomogli su mi da sastavim i pošaljem svoj CV, motivaciono pismo i preporuke profesora, što su sve, moram da kažem, uradili na najprofesionalniji način. Takođe, bili su tu i da odgovore na sve moje nedoumice i pitanja, kojih inače je bilo mnogo. Iskoristila bih ovu priliku još da pozovem sve sadašnje i buduće studente da se na svoje željene fakultete prijave upravo preko INO edukacije, jer će im oni zaista olakšati, kao i da svoj aplikacioni proces počnu na vreme. Hvala puno na pažnji i veliki pozdrav!